Yaxşı, men alгач oyundu başladı onlarda bizim katılımcı dostlar bilen tanış olaylı. Gelingizler. Adınız kim? Malay. Yaxşı. Gördüm. Şılık. Bebek. Ha, yaxşı. Aybeke. Uyandı. Muhammed. Öyle. Bol çalar olsun. Yaxşı. Ошондо жетип чыгасыз барыңыз эле. Макул аралашып коет. Кыскасы оюнду шарт түшүндүрөм. Айырмасы жок. Бул оюнду биринчи класстан деген 11ге чейин ойносо болот. Аябай шарты оңой, жеңил. Билгендерге, азыр мындай кылабыз. Оюндун шарты санайбыз. Кыргызча, орусча санайбыз. Мисалы, сиз 1 дейсиз, сиз 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ошол сыяктуу кете берет. Мисалы, сиз кыргызча баштасаңыз, сиз орусча улантасыз. Тоже орус, кыргызча, орусча, кыргызча, орусча. Макулбу? Кеттик ана санап көрөбүз. 1ден баштайбыз кеттик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8. Айтыңыз мына 8. 9. Молодцы, жакшы. Oyundu түшүнүпсүздөр, а? Жакшы. Бул жөн гана репетиция болчу. Oyun эми башталат. Азыр мындай кылабыз. Санайбыз ушундай эле, бирок мен каалаган жактан башташым мүмкүн. Кааласам сизден баштайм, кааласам сизден баштайм, кааласам ортодон баштайм, а? Каалаган мен катышуучуга микрофонду сунуп калышым мүмкүн. Ошондуктан даярдыңыздар, катышкандарды не болобуз? Кетире беребиз албетте. Бардыгы санайбыз. Макулбу? Бул четтен баштайм деп атам, чата. Сизден баштайт окшойбуз. 1ден баштайбыз, кеттик. 1, 2, 4, 5, 6. Макул. Бүкүчүлүк беребизби? Бир бүкүчүлүктү беребиз албетте. Кыздын кырча чогуу дейт. Келиңиздер, бирок экинчи бүкүчүлүктү бербейбиз. Азыр эми адашкандар точно кете берет азыр. Эми сизден баштайбыз, кеттик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 туйгана. 8ден кийин кандай он келип калат? Рахмат дейбизби? Рахмат дейбиз. Кол чапканыңыздар бар экен. Ушундай негизи бул оюн мындай оңой эле көрүнөт да. Оңой эле. Бирок андай эмес, кыйын негизи. Кеттик, 1ден баштайбыз. Рахмат. Кол чапканыңыздар. Кеттик, эми айымдардан баштайбыз. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 8. Рахмат 8 барыңыз болот. Барган сайын азайды эле барган сайын. Кеттик. 1ден баштайбыз. 1, 2, 3. Рахмат. Жакшы. Кеттик. Вот, уверен, это сделает. 1ден баштайбыз, башына. 1, 2, 3, 4. Башlayalım. Bize 4 oldu. Demek 4 menен biz oyunun ikinci şartını ödüyoruz. Kol çalıp koyumuzdan anda. Rahmat. Bizde bu жақта 3 ayım против 1 жигитке. Жақсы. Бирок бул oyunda андай эмес. Бул oyunda барыбыз бирдей ойнойбуз. Жеңүүчү болсо дагы барыңыздар атасыздар. Макулбу? Азыр мындай болот, oyunду шартын сиздерге түшүндүрөм. Бул звуктардын oyunu деп атап койгом мен. Азыр мындан звуктар чыгат. Мисалы, сиздин өзүңүздүн звугуңуз болот. Звук кыргызча саналып калат. Үн. 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 Өзүңүздүн үнүңүз, сиздин өзүңүздүн үнүңүз болот. Барыңыздар өзүңүздөрдүн үнүңүздөр болот. Макулбу? Азыр сиздерге каттан коюп берет, ошону кайталайбыз. Макулбу? Оңой эле, жакшы эле. Баштайбыз анда? Баштайбыз. Атыңыз ким сиздин? Акманай. Акманай. Звугуңузду укканга даярсызбы? Иә. Даяр болсоңуз звугуңузду уктаңыз, Акманайды. Биз укпай калдык, баштан дагы жолу узбаңыздар.
Atmanay. Düşmekte oldum. Uyanmanız, tartılmanız. Oyun değil. Hadi yapacağımız oldu. Bir dakika, daha bir jol okup alalım. Sonra gel kaytalayız. Okuduk gitti. Daha bir jol okup olsun. Nes? Şöyle. Hale. Ama öyle getir. Oldu. Eser. Kalsa yapmayacağım. Yaxşı. Eser. Bize ikinci bizim ayımız. Adınız ne? Gülanda. Gülanda. Resmen. Anda siz звук услугу sana. Anda gel. Cemil sizinki neyiz? Cemil o şey. Tanımı cevap olmazsa. Düşündünüz mü? Gittik anda. Kayıtlar kurarız. Eya. Hayatta eya degen cevap da. Dedi. Şunday oldu. Bak sirenalar oldu. O dedi. O şunday öyle. Gitti. Daha bir jol yapmanız şimdi alışık. Kurtuluz ha? Gitti. U menen. Makul. Eser kulağınız mı? Eser. Dinleyin. Makul. Üçüncü ayımızda gezektiriyoruz. Kulağımız gittik. Baştan daha bir jol olmaz. Kurtuluz mu? Süper. Hadi neyse. At çap etkin neyle ne olacak? Baya direkt komdayım. Cephe kaskı bilirsek, oşonda desk, oşonda ile zumda. Çok oladınız, oşun. Vallahi özümüz gördü, ünümüz gördü, çantap durumuzdur lazım. Bak, bizim bir jigit, nemce siz komayla hoş gerek adam, bizim jigitler zoom olsun olması benim. Adınız görelim. Efendim, düşünürüz mü? Kurtumuz mu? Ya, Taftar, okey. Ya. Uğa olsun, uğa. Annemiz, daha bir jol. He? Yaxşı, anlamazlar. Anlamazlar. Size tanımaktan olsa gerek yok. Bu sultanımız nege bundan kayıtlavatağımız. Negisi bu bir ırda, gelgisi tarafından kısan durumuzdan. Negisi bu ırda, песня про лошадку. Песня про лошадку, ошону азыр определенный звуктарын биз тандап алдык. Ошол жерге келгенде мен сиздерге сунамын, өзүңүздөрдүн эмеңиздерди кайталайсыздар. Макулбу? Эми азыр ырга көңүл бурабыз достор. Кетти, ыргыла келебиз. Düşündüm, dayansızlar mı? Anda gittik anda, yemeği oynayalım seni. Gitti, müzikanı koyalım. Denizli bu oyun burada sonuçta neden? Denizli'nin gururlu dostları gelince bir başka fabrika ruba yazma değil. Daha bir çok olup veriyor. Daha bir çok olup veriyor zaten. Ürgü baştan varımız. Son işler boyunca Denizli'ne. Hadi çok. Красавчик. Azamazlar, şimdi azamazlar denizi, sizlerin malayınızdan gönderilmesi gelin.
Sizlerin de bana yansıdığını görür için biraz kamaşalı oyun oldu. To'g'ri tushunasizlar, negisi aybay yaxshi oldu. Kelingizlar sonu bizga jaxt degan bo'lsangiz, qo'ldirdi, biy ko'tardi, bo'lcha bo'ldi.